de nana no de ma wo no ewai so obi di watem a ebe yo de mimi medi watem o me fa watem de ni medi watem but me kam nyansasem because enyuma na wo ye no time ubenya panyini bia ubenya obi a no so se bi tafache na wagimie na wonti no ma bia se no support asuko no mana tem didie se panyini no ye de obedi na tem panyini no abeka so when in June 1 the next 4 years no to no minu mienu se bi tafache minu mienu yesadi ye nyansa ne ye wono ye beka koto ma the next party NDC say NDC ni MPP ye beka koto ma wo mu ne ye koto ma wo mu wi a afiri na mo se bi ye tafache ne yesadi ejimi ne abedi open so atem ye koto aba ne de yankai opim so o mu mi enhia nyansa minu mienu ye koto aba no yankai wo tumfo ye de nyansa koto aba ne wie say for ye 2024 eba busa me ho se busa o minu mienu se ada na yenkoto yaba ma otumfo mupa so mu bedi atema yenkoto yaba e ma otumfo se yenkoto yaba ma otumfo dia fine but se hunu nyansa ne yenkoto aba ne ma MPP ni NDC ne yenkoto aba ne ma omuwie na yentimi ndi wo matema na wo bedi opim so atema na se wo nyansa na wo won ewai busa ho adena na nekufado onka se asanteman eye otumfo de tie nto aba wo ho bibie mu adwene se ko fa asanteman ye meto aba wo ho ye meto aba wo kumase a eye otumfo ne ebedi ho a fine eho ne de wo kasem bi wotima kasem bi na se ye to aba ne ye to aba wo kumase de a tumi nkuta no dia wo pese otumfo ye no kumase mantem no enkuta no sa tumi na wo hwehwe no enkuta no oka kora na no mu pa omu nye ekuta o man panyini di obetima ya nso do obema wasase obema go ahead ye na wo betena ho na wo di opem so atem na akeka nsem bia enima na nyankopon ahira de bia benya problem wa blabo mu saa de bia na ofesi nyoma bi na ofesi nyoma bi enye obia na adomi wo but one adomi wo ho atem di enya bone enye kum fine but wo di atem no e de na wo pese onya film atem di na wo di atem no unya hwi film da se na nekufado kwa wo ye o man a onye abai wi atwe na nekufado saa mre we wie sika ni na kogu dem wie sika ni nyina because the mo ye na time papa no onye the mo ye no time wo di na tan no wani age na ono so wie sika no ono so di sika ni guye me kwa kameye me kameye wo di matem na me so wie sika ni gumo because me bebe ye krampo na mo di matem awie etisemu wonyansa sebika mo kan kire sa David se ade akoyi kan no kre na se yedi na tem na wanye na abani dua wo se wawie o wotwe ni 8 years awie okọ etisika kakra na aka na ye be krokro no na mane dia bibi no yedi na tem dinatema so be ya me ka cho se ya we se nko na ye be kidnap kura ene ye ku Ghana for na na bi edi na tem wa bra tape bibi aba won chichire se we ne ye shase ye timi tape no so makopa Israel fo aba ama mo abedi tete se wo noa ana no ne nam honom na obi akọwie nkruma just one bag okodem 10 months sabato everything no me asema me kan yan se de na na do aye no efi akra ekosi eye UK fo mamu ena na na do bu no because na over UK hase ya omu yusu ayi no Accra road ada how many years ene na na do na am ye be Accra road ene double road e koso Ghana enkra kwa kunipa anadu atimi ya fichi kwan ese be yankra kwan ka ho ayo kwa head e watermelon e water krade e one cry kumase for me run about Ghana for mo pay for mo pa de pa me say se Ghana for me na me maka o me say
Se Ghana for Jimmy na me mabusu afọ de opie no obe Jimmy so obeto abama NDC da me ko me maka je se Ghana for Jimmy me meti abroche o kakra ombenya didi de ombenya na ebia na wo ma meti akwawe so wo na ho be kire wo wo tu wonom enkwase asem amanfo di ni nyina no a omudi hye papa no enka wo Captain Smart ni okatachie so wo free efie pa wo di hina nye Jimmy ene poli ene wo da V8 mu wo nya ska wo hia de to V8 ofui okatachie na wo be gya no na wo kasatia na edi na nado atem ya because omuni aim get omuni aim ni say imbuma as hwan de wo South Africa no ebra wo sole ya na wo ye face the country no wo kasa no utimi se no ma solution wo twen ye magu pipa so e de koda parliament e dey na face the country for no etimi first day enye Jimmy ni samamo ene krono ni ankofo obutia brochesika no mko bia ye kodi ya Malema dina na bo Malema South Africa yeah Malema yeah one the pussy president emaniye no mapa emaniye policies my citizens yeah ba mo de Jimmy NDC for wo omna sorry tia policies say if you tax NDC for sorry mo fair demonstration mo koye wo mo me face the country sorry tia what you are say freedom fighter woni twani asere fair demonstration mo koye mo ko ayi footwork ena mo ko nante ya no ko enkofo ena Jimmy fo bi so mo ti Europe wa mo mmere ena mo nya sikanti no na nka me pesere mi si bre na wotwe sika no me de be bre Captain Smart ni okatachie mo di benefit bro di benefit Jimmy fo amote honom na mo asaso am ho ne de wagu awiem na obi agisika na gudupotom na Captain Smart mo de nam honom kan kwase asem wo so le wonuo wunim de hye ne to broadcast na any wo no broadcast no crime start blogging obi ka kire me say blogger bi ka kire me say NDC for so mo power wo obekasa ama wo mu no ya promise wo mu say obi wo abrochi abayi no ma free ebe mo business no abayi no ma free asama blogger ka kire me no o mo de dada wo mo social media so enuti me se me ka na me ngaga pa o mebodua na me ngaga be kan o social media say every before there o kasama o few o kasama enkofo bi na sen ane afre no a promise na what kind social media tie na da this guy to me nyina e be sorry tia na do e wo sa no ma no because the NDC for I promise abroche for say wo mo wa power wo a abroche bia na wo kasa social media so wo be you no ma free sabatu mo ashepo no ma sabatu promise na mo e me to blogger akofo ampa blogger no ko Ghana ko wu no ma na do ye akọwu Ghana for so pony omuti Ghana ama blogger ni ye video e catch Ghana for say wo abayi kwa papa say na wo swa ewura de begu kwa ho ono atwitwa video egu di page and we did another attempt biem because we say say Ghana no obi ye ni ye eni edi na tem obi ye bibi eni edi na tem and we say we free social media so one kasa biem Sabatu ko promise ya mo penti o mo ti abrochi edi na nado atem e so de tia 11 e so de tia tasitia so mo Sabatu bro me bisa Ghana for say sa 11 ya mo se mo mpe mo njintu mo nyesi no mo mana ma wo mo no mo mana nkwala na ya wo mo nji sebe o mo kodi agra weekends